Zdravo svima, Martufo sa portala BHLinux.com, sve vas srdačno pozdravljam. U ovom video prilogu donosim 5 Linux pitanja i odgovora koje bi svaki korisnik trebao znati bez obzira na svoje iskustvo. Ovo je prvi u nizu serijala Linux pitanja i odgovori gdje ću vas voditi kroz neke veoma često postavljanja pitanja i odgovore, Linux komande, tutoriale i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, evo koja su to pitanja i odgovori koje bi trebao da zna svaki Linux korisnik. Šta je Linux, šta je GNU Linux, šta je Linux distribucija, razlika između Linuxa, Unixa, Linux file system hijerarhija. Na ova pitanja ću dati odgovor shodno svom znanju i iskustvu, obzirom da ja koristim Linux već punih 9 godina i aktivno sam na pripremi za Linux LPEC 1 certificiran Linux sistem administratora koja već teče neko vrijeme, zbog čega je pokrenut BHL Linux portal. Prvo pitanje, šta je Linux? Linux je naziv za kernel, ključnu komponentu operativnog sistema koji se ponaša kao most između operativnog sistema i hardvera. Razvio ga je Linus Torvalds te objavio isti 17. septembra 1991. godine na osnovu Minixa. Tako je Linux počeo u osvajanje super računara, tableta, pametnih telefona i ta priča traje uspješno već punih 30 godina. Drugo pitanje, termin GNU Linux. Termin GNU Linux je skraćenica za GNU's not Unix. Linux nije Unix. Drugim riječima, Linux je baziran na Unixu, ali nije Unix. Ja to volim reći kako je Linux naslijedio sve dobre stvari Unixa, niti jednu njegovu manu, tome nešto više u razlici između Linuxa i Unixa. Šta je to Linux distribucija? Linux distribucija je ništa više do kompresovana datoteka ili paket koji čini Linux kernel, okruženje radne površine kao što je GNOME, Mate, KDE, XFCE, LXDE, Buggy, Unity te drugi, te ostali predinstalirane aplikacije, servisi, biblioteke čine Linux distribuciju, ono što se tradicionalno naziva operativnim sistemom, samo što ovdje mi ipak koristimo termin Linux distribucija, a ne operativni sistem. Razlika između Linuxa i Unixa je jedno od onih pitanja koje se zna pojaviti na intervjuima za posao Linux sistem administratora. Na internet portalima koji se bave Linuxom pronaći ćete ovu razliku objašnjenu u detalje, a se nam može svesti neke ključne 3 stavke. Linux distribucije su besplatne, dok je Unix komercijalan operativni sistem. Drugim riječima, svaku Linux distribuciju možete preuzeti besplatno, možete distribuirati, možete ju snimiti na USB stick, CD, DVD, te dijeliti među svojim prijateljima, poznanicima, komšijama, postavljati na blog ili definisati određenu cijenu prodaje za custom made CD, DVD ili USB diskove. S druge strane, Unix to ne možete, onako kako je ispečen u Bell Labu 1981. godine, takav se distribuira. Unix je više korisnički operativni sistem koji je razvijen kao plod rada dvije kompanije AT&T i Bell Lab 1981. godine od strane 3 računalna stručnjaka po imenu Dennis Ritchie, Ken Thompson i David McRoy. Kao takav, vremenom su nastale druge inačice Unixa, kao što je IRIX, dakle operativni sistem kojeg su koristile grafičke radne stanice kompanije Silicon Graphics, Darwin, prvobitni operativni sistem kompanije Apple, kasnije poznat kao macOS. Dakle, to je prva stavka. Druga stavka, Linux distribucije su otvorenog koda, dakle njihov kod je dostupan za preuzimanje, modifikaciju,
poboljšanje, dodavanje novih karakteristika, funkcija ili mogućnosti, dok kod Unixa vi ne možete promijeniti njegov izvorni kod kao što je slučaj kod Microsofta Windowsa, niti možete imati uvid šta se dešava u pozadini, niti možete dodati nove funkcije itd. itd. I stavka, treća dakle, stavka Linux distribucije razvijaju ogromna zajednica ljudi širom svijeta. Unix trenutno razvija kompanija Hewlett Packard, IBM, MIT te ostali naučno-istraživački centri kao što je NASA. Linux distribucije, kao što sam već i rekao, vlasništvu su ili razvoju velike grupe ljudi širom svijeta, entuzijazista, inženjera, svi onih ljudi koji žele pomoći Linux. Moj Ubuntu Mate koji ja koristim trenutno je 20.04 Focal Fossa, razvijen je od strane ogromne zajednice ljudi koji vole Linux i Ubuntu. Kao jedan, dakle, od derivata Ubuntu Linuxa. Dakle, sve te zajednice ljudi, vjerovali ili ne, čak Linux kernel niko ne posjeduje, iako je njegov ključni tvorac ili otac Linus Torvalds, koji je kernel objavio 17. septembra 1991. godine, on ga ne posjeduje, nego mu pri razvoju svakog novog izdanja Linux kernela pomaže ogromna grupa entuzijazista, zajednica ljudi širom svijeta, inženjera, stručnjaka koji poboljšavaju Linux kernel te dodaju mu sa svakim novim izdanjem novi set funkcija, mogućnosti itd. Linux file system hijerarhija je jako bitno pitanje za poznavati. U pitanju je način na koji Linux organizuje direktorije pod direktorije. U suštini sastoji se od root direktorija kao glavnog direktorija sa poddirektorijima. Ti poddirektoriji su bin, system bin, boot, etc, home, dev, var, media, proc. Razlika, dakle, odnosno struktura ovih direktorija varira od distribucije do distribucije. Koliko ja uđem u svoj, dakle, root direktorij, kod mene Ubuntu Linux Focal Fossa, vidjet ćete neke direktorije koje vam mogu biti poprilično nepoznati. Ali nemojte obraćati pažnju na ovu strukturu direktorija. Uglavnom sve se svodi na ove direktorije koje sam ovdje pobrojao. Drugim riječima, direktorij bin sadrži često koristene komande kao što je pvd, cd, cp, ls, rm, mkdir, dd, du, df, tar, grep i tako dalje. Direktorij sbin je skraćen za System Binaries i uglavnom sadrži listu komandi koje može pokrenuti ili izvršiti isključivo root korisnik ili administratorski nalog. U pitanju su komande kao što je kill, mkfs, tune to fs, user add, user del, user mode i tako dalje. Direktorij boot sadrži uglavnom bootabilni Linux kernel, grab boot loader, kompresovanu Linux datoteku. Da biste malo bolje ili jasnije razumjeli, evo kako izgleda sadržaj direktorija boot. Uglavnom cd boot, ls, imamo još jedan put, kao što vidite, grab boot loader, initial RAM disk image, koji je jako potreban tijekom Linux boot procesa, aktualni Linux kernel, stari Linux kernel, itd. Direktorij etc sadrži konfiguracijske datoteke, grab boot loadera, aplikacija, ostalih daemona i servisa. Direktorij home sadrži osobne podatke i korisnički nalog, u ovom slučaju AMAR.
Directory Devices sadrži listu uređaja koji su fizički spojeni na računalo ili laptop. U pitanju je dakle CD, DVD uređaj, USB portovi, grafička karta, mrežna karta, audio karta i tako dalje, tako dalje. Directory var je jako bitan, obzirom da sadrži log poruke, datoteke, kernela, sistema, boot procesa, ostalih aplikacija i servisa. Da biste razumjeli malo bolje Directory var, evo da vam demonstriram šta je stvarno u pitanju CD var log. Koliko izlistamo sadržaj, vidjet ćemo datoteke koje na prvi pogled mogu biti poprilično nepoznate, što nije očekivano da znate odmah, obzirom ako ste Linux početnik. Da vam demonstriram, Linux boot proces je proces koji počinje sa paljenjem računala do pojave login prompta gdje unosite vašu lozinku kako bi se pristupili vašoj Linux distribuciji. Kao što vidite ovdje, boot log dakle, se sastoji od nekih 7 datoteka, što znači da je 7 puta ova mašina rebootana do sad. Ovo gore je najnoviji boot log koji se rotira, bit će kompletiran kao boot.log.8 onog trenutka kada se mašina reboota i ponovo pokrene. Pošto je Linux boot proces jako brz proces i sve one poruke koje se dešavaju u pozadini niko od nas ne može vidjeti, ali se može pročitati unosom komande koja izgleda ovako. Sudo cat var log boot log 1. Kada unesemo root lozingu, vidjet ćemo cijel boot proces kako on izgleda od paljenja računala do učitavanja login servisa. Tako da je poznavanje direktorija var te navigacije, čitanje log poruka jako bitno, obzirom da vam može pomoći također da se otklone određene greške ili prilikom rada aplikacije, tako dalje. Directory media se koristi za kreiranje mount tački eksternih uređaja kao što je USB, eksterni hard disk ili SD kartice. Directory proc je pseudo file system koji faktički postaje dostupan onog trenutka kada se računalo boota, a prestaje onoga trenutka kada se računalo izgasi. Sadrži listu datoteka koje mogu da vam prikažu jako bitne informacije o sistemu, kao što je na primjer cat proc CPU info. Dakle, ovdje možete vidjeti informacije o CPU, unutar se nalaze informacije o kernelu i tako dalje. Ovo bi bila Linux file system hijerarhija i ovim bi bio kompletiran video prilog 5 pitanja i odgovora koje bi svaki Linux korisnik trebao znati. Ostavite vašu podršku kanalu, vaše prijedloge, sugestije, sve je dobro došlo mi svakako, vidimo naredni put, tada doviđenja i do gledanja.